Uprkos napretku tehnologije u ovom modernom vremenu i dalje je sve traženije zanatsko zanimanje iz različitih oblasti. Učenici se i dalje u pojedinim srednjim školama školuju upravo za ove obrazovne profile, ali je neretko manje interesovanje za ova zanimanja, odnosno za obrazovanje za ova zanimanja. Ipak interesovanja ima i evo na početku ove priče, priča jedne Milice. Milica je učenica generacije maturanata Mlekarske škole u Pirotu. Završila je obrazovni profil pekar. Ubrzo posle dobijanja diplome se i zaposlila. Zadovoljna sam bila, naučila sam i išla sam i na takmičenja, tako da baš je zanimljivo. I baš malo dece sad se odlučuje za taj smer. I šta je tebi bilo najzanimljivije kada je reč o pekarstvu? Pa praksa, sve smo naučili da pravimo i pite i hleb, svašta nešto. I ti si se odmah zaposlila nedugo posle završetka škole? Pa odmah posle mature sam se zaposlila, odmah nekoliko dana nakon toga. I kako je sada na poslu, koliko ti znači ova znanja stečena u školi? Pa znači mi baš puno jer odmah sam si uklopila dosta stvari i znam da radim. Školovanih pekara je sve manje, ali i, na primer, mlekara. Za ova dva zanimanja obrazuju mlade u mlekarskoj školi decenijama. Ohrabruju ovogodišnji rezultati upisa. Takođe, zadovoljni smo i sa pekarstvom, gde smo ušli u dualni model obrazovanja. Imaćemo ove godine prvi put 3 učenika koji će u našim firmama Marmil i Nugatelina pohađati praktičnu nastavu kod njih i raditi po tom posebnom modelu dualnom, koje i država Srbije prepoznala kao deficitarno zanimanje. Nakon prošlogodišnjeg, slobodno možemo reći lošeg upisa, gde nismo upisali niti jednog mlekara, ove godine smo krenuli malo ozbiljniju kampanju i animirali smo i malo širi krug ljudi, odnosno roditelja, dece, dali smo neke obećavajuće stipendije i zaista zadovoljni smo upisom mlekara gde je upisano 11 mlekara na nivou Pirota. Budući da je u celoj Srbiji upisano 18, možemo zaista reći da problem nismo rešili, ali što se tiče mlekarske škole i nas samih i tradicije koju neguje mlekarska škola, jer 80 godina mlekarske škole, a da dođemo do toga da nemamo mlekara, zaista nije cifra kojom se možemo ponositi. Naravno, mi se borimo i možemo slobodno reći, ne možemo reći da smo na braniku otadžbine, ali smo na braniku one tradicije koju ljubomorno čuvamo. Trudimo se da proširimo među omladinom, među mladim ljudima, da popularizujemo, znači, ta neka stočarstvo, preradu mleka i radit ćemo i godinama koje su pred nama. Onaj naslov zanatski, ovde se ne uče samo zanatski način proizvodnje sireva. Znači, slobodno možemo reći da mlekarska škola kroz taj neki proizvodni pogon naše učenice se uče da polako kroz neka mala vrata ulaze na velika vrata velikih mlekara i da su ono sposobni za rad i u velikim automatizovanim procesima. A potvrda tome su, da kažemo, i naši Erasmus projekti gde su naši učenici radili u zaista ogromnim mlekarama, poput mlekara u Ljubljani koja na dnevnom nivou preglađuje 100.000 litara mleka dnevno, tako da su i sličan proces imali u Solunu, velikom mlekari Klepko, tako da možemo slobodno reći da naši učenici ne uče samo zanatski način proizvodnje, na tome stavljamo akcenat, s obzirom da smo mi poznati po toj tradiciji našeg pirotskog čkavalja i to čuvamo, negujemo i prenosimo znanja na buduće pokolenja, a već polako ulaze i u taj neki savremeni način proizvodnje novih proizvoda. Čuli ste, dakle, Milica je ubrzo posle završetka obrazovanja u srednjoj školi, odnosno u mlekarskoj školi u Pirotu, pronašla i posao. Čuli ste šta kaže i direktor ove škole o obrazovanju učenika za nekoliko zanimanja u 2 područja rada, odnosno u oblasti prehrambene industrije. A kakvo je stanje na tržištu rada, o tome razgovaram sa Milicom Panić, PR-om filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor i sada kada govorimo o ovim zanatskim zanimanjima, koliko je nezaposlenih na evidenciji vaše službe sa obrazovanjem u oblasti, recimo, prehrambene industrije, tekstilstva, saobraćaja i nekim drugim oblastima? Prema podacima kojima raspolaže naša filijala, najveći broj nezaposlenih lica je sa zanimanjima iz oblasti tekstilstva. Potom su tu oblasti prehrambene proizvodnje, zatim saobraćaj, transport, ugostiteljstvo, građevinarstvo, dok je na evidenciji manji broj lica sa zanimanjima iz oblasti ličnih usluga. Odnosno, ako posmatramo svaku od ovih oblasti posebno, to bi negdje izgledalo ovako. U oblasti tekstilstva ukupan
broj lica prijavljenih na evidenciji 429, najviše su zastupljeni šivači tekstila 28%, konfekcionari 25% i krojači 24%, zatim prelci 17%, dok manji procenat čine lica sa zanimanjima kao što su pletač i izrađivač pirotskog ćilima, odnosno imamo 15 lica pletača i 11 lica izrađivača pirotskog ćilima. U oblasti prehrambene industrije na evidenciji je 285 nezaposlenih, najveći broj lica su prehrambeni tehničari, zatim prerađivači mleka, pekari 13%, mesari 6%, a najmanji broj je poslastičara, odnosno imamo samo 2 lica sa ovim zanimanjem prijavljeno na evidenciji. Kada su u pitanju zanimanja iz oblasti saobraćaja, prijavljeno je 122 lica sa ovim kvalifikacijama, odnosno 74 saobraćajnih tehničara i 48 vozača lakih motornih vozila. Oblast ugostiteljstva, ovde na evidenciji imamo 96 nezaposlenih lica, najviše ima kuvara, zatim konobara i na kraju ugostiteljskih tehničara. Kada je u pitanju oblast građevinarstva, na evidenciji je 57 lica, najveći broj prijavljenih su zidari i fasaderi, 31%, zatim građevinski tehničari 22%, dekorateri zidnih površina i tesari, oba zanimanja po 16%, dok je mali broj lica sa zanimanjima kao što su keramičari, odnosno imamo samo 4 lica prijavljeno na evidenciji sa ovim zanimanjem i po 2 armirača i 2 molera. I na kraju oblast ličnih usluga, ovde se nalaze iz ove oblasti 49 lica sa zanimanjima. Oblast ličnih usluga, tu spadaju frizeri, manikir, pedikir, kozmetičari, odnosno imamo 44 frizera, što muških, što ženskih, to je ukupan broj, 4 manikira, pedikira i 1 kozmetičkog tehničara. Milice, ovo su samo neka zanatska zanimanja u pojedinim oblastima i ako posmatramo, dakle, ima školovanih zanatlija i ta zanatska zanimanja s vremenom se naravno prilagođavaju ovom vremenu i u mnogima se koriste i mašine, pa se učenici automatski i kroz školovanje danas školuju i uz one osnove zanata i za upotrebu tih novih mašina, ali ajde sada da se osvrnemo na to kakva je zapravo potreba poslodavaca za ljudima koji se školuju za zanatska zanimanja, evo recimo u poslednjih godinu dana. Tokom 2024. odnosno prethodna godina i u prvoj polovini 2025. najveća je potreba bila za zanimanjem iz oblasti ugostiteljstva, odnosno najviše su traženi kuvari i konobari, zatim trgovci, pekari, ali takođe i vozači B i C kategorije i građevinski radnici jednako traženi. I negde sam pročitao i vidio sam neku statistiku da mimo IT sektora u poslednje vreme su među najtraženijima na evidencijama nacionalnih službi za zapošljavanje zapravo i higijeničari, pa kakvo je stanje u filijali naše službe? Što se tiče higijeničara, imamo ih trenutno na evidenciji 91. Prema zakonu o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti iz 2009. godine, poslodavac nije u obavezi da podnosi prijavu o slobodnom radu mestu ukoliko ne traži posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje. U prvoj polovini 2025. godine poslodavci su koristili usluge posredovanja filijale Pirot za ukupno 1120 lica, što je duplo više u odnosu na isti period prethodne godine. Kada je reč o potražnji za higijeničarima, bilo je potražnje u prethodnom periodu, veći broj poslodavaca je iskazalo potrebu za zapošljavanjem i angažovanjem higijeničara i pomoćnih radnika, s tim da sama priroda ovih poslova ne omogućava prijem većeg broja lica po jednom poslodavcu, tako da uvek imamo prijavu potrebe za zapošljavanjem i angažovanjem jednog higijeničara, jednog pomoćnog radnika po jednom poslodavcu, odnosno za jedno preduzeće, odnosno firmu. Hvala mnogo na svim ovim informacijama i analizi stanja kada je reč o zanatskim zanimanjima na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Za mnogo zanatska zanimanja i ranije bilo obrazovnih profila u srednjim školama, danas tih profila više nema, na primer za vodoinstalatere. Kako se za mlade, kako se snalaze u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija kada je reč o potrebi za mladim majstorima kojih školovanih ima sve manje, o tome direktor ovog javnog preduzeća Zoran Nikolić. Majstora je sve manje.
Nažalost, da ne govorimo o kvalitetu, nema ih čak ni brojčano da pokriju neka radna mesta. Pa mi smo se dosta snalazili na taj način što smo bukvalno od fizičkih radnika pravili majstore. Pokušali smo da nađemo ljude koji su zainteresovani pre svega za to, da prođu neku obuku, pa od njih 5 dvojica mogu da budu majstori, ostali ne mogu i na taj način smo do sada uspevali da pokrijemo sva radna mesta. To će svakako biti u budućnosti problem, jer očigledno da ta školovanje za ta zanimanja nema ili nema interesovanja ili ih nema, tako da u ovom trenutku nije problem, ali taj problem će svakako narednih godina biti veliki. A bit će potrebe za tim majstorima i dalje? Svakako, pa ljudi odlaze u penziju, menjaju se neke stvari i bit će i tekako potreba za tim profilom. I dakle, i to je jedno od rešenja. Znanje stariji prenose mlađima i tako se nadopunjuje nedostatak određenog kadra, a sudeći prema pojedinim informacijama iz srednjih škola, kao što je mlekarska u ovogodišnjem upisu, ima nade za zanatska zanimanja i svakako su to zanimanja koja će uvek biti potrebna i svima nama, ali uvek će za njih biti potrebe i na tržištu rada.